තැබීම පණ මුදීම ඒ වගේම රුපියල් 50ක් දීලා එකිනෙක අත්තා තුනක් තියෙනවා සැඟවුම මොන මොකක්ද කියලා සමහර විට
ඒකමතු අතන පොරවන්ද ඉදිරිපත් කරන රාශියක් ඊට පිටු පරිග රාශියක් ක්‍රියාත්මක වන තනගුණ අවස්ථාවක ඉතින් අද මේ උත්තර යාර නිලමෙන් පිළිවෙලව සීපත් කිරීම සිදුවනවා අදහස් කළා. ඊළඟ අපේ විවරණයකට කන්පත් පත්තර දිස්ත්‍රික් රේඩියෝ සංගමයේ ප්‍රධානපති සමතේ මහත්මයා ව්‍යාපාරී මණිකේ ව්‍යාපාරික එන්නේ නම්කේ මහත්මයා ආර්ය සමන් ගම්ලත් මහත්මයා මේ මෙලි කඩපති සම්බන්ධ මහත්මයා සම්ප්‍රේ සෝමසිංහ මහත්මයා එවැනිම ගෝවන් හික්මසිංහ මහත්මයා රණ කලේන්ද්‍රලා වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පුලිස් සේකරණී මහත්මයා එවැනිම අපේ දත්තර ග්‍රාම විද්‍යාලයේ විභාගයේ පින්නේ දාසනේ මහත්මයා පුරවරගේ ගෝත්‍රාවේ ආචාර්ය අපේ පන්වේ වසන්ත මහත්මයා එවැනිම දිනවල විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඉස්හාන්ත මහත්මයා ඉස්හාන්ත මහත්මයා शेती आदि विभाग महाविद्यालय इन्होंने विनाशकार करने तो इसलिए मैंने हमारा जो सामूहिक फिर मैंने भारत में अधिपति फिर संघ गुरुनाथमा अपने मूल दाय निशान दाय करते कमल के दिनों संघ दुकान दाय करने मात्र भी संघ दुकान जाने को इन्होंने कहा है कि अपने अधिकतर तरह में अपने Dulu kita ni macam ni ada dulu kita ni ada kita kena ada ni. Dulu ni ini tu ni ada kerana berapa? Untuk ada tu semua orang dulu ni. Jadi bab masalah tu dari sini juga dulu macam tu dulu ya. Ini bukan adalah tu dari saya. Kalau dari ni ada jahila. Nanti tu pada tu dia. Ini bakal orang biasa. Orang itu bakal orang itu. Jadi jual tu mana? Apa? Ada teman ada kalau teman, teman ada dia orang tu mana? Jual ni pasti kerana lain ni. Bangga dia. Apa nama dia tu kan tu tak tu. Ini ada apa kita bilang? Ini yang paling dah kan yang kita dua ada yang nanti kita ni. Kalau taruh tu kalau tinggal kiri nanti awak tu. Taruh taruh. Untuk mantap mantap dan ujung untuk makan ni. Jadi semua ada kalau di mana, itu cari mana tu apa dulu. Kalau awak Kalau saya ada ni pun, saya ada ni pun. Ini kita tangan mana? Kita nak kita di mana? Apa? Saya jadi kan? Ini kali ini kita jadi. Saya nak kerja. Kita nak kita kerja keluar ni, dah. Kalau kita nak bekerja hari aku dah tahu orang macam kerja ini macam apa baru, yang kita pilih teman le,
itu kan kalau tadi tanah pejabat salah itu ya tanah perlu juga punya hati itu jadi kalau tanah ini kalau ऐसा है lebih dulu itu dari pemandang ini kan ada kan ini target अब ini sedang ini mahal segala yang ayu ada satu batang dengan batak kali itu ini kemudian itu apa pasti itu dengan apa සත්‍ය දෙන්නේ කොහොමද අපිට ඒ සාධාරණ විනිශ්චයක් ලබා දෙන්නේ ඒකත් පිළිබඳව DSPC අපේ තෝරනක බොහොම ඉස්පර්ණ අධ්‍යාපනයේ ඒ තමයි ගණන් අපිට මේ සම්බන්ධතාවය උඩ අපිට අපේ මුතුල අපේ ගම තුල තියෙන බැඳීමක් එක්ක ඒ බොහොම මේ කටයුත්ත ඉතාම සාධාරණ ආකාරයකට අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන ජීවිතයක් අපේ රටේ अनुग्रह पे भूमात्मा उन्होंने प्रतिष्ठा कदा आपको अनुग्रह प्रदान करेंगे तो पार वाहन का वाहन डाला मुझे या विगतन पार एक आवेदन निपा विगतन पार आवेदन निपा में वाहन पंप या मत आई करने विगतन पार आवेदन निपा और वाहन के बाद पत्र भागने ना जब वो पूरा दार बना तो वो पुष्पा महात्मा लक्ष्मण itu kalau mantu sandral kamu itu kan kami tadi dua kali kita dua atau dua itu kan dahulu kita kami dah mantu di tujuh